Učimo švedski. Tema lekcije: mali kuhinjski alati. En köksvåg. Kuhinjska vaga. En kökstimmer. Kuhinjski tajmer. En kökstermometer. Kuhinjski termometar. En tratt. Lijevak. En vitlökspress. Prejsa za češnjak. En citruspress. Cjedilo za citruse. En potatisstöt. Gnječilica za krumpir. En pizzaskärare. Rezač za picu. Köksaxar. Kuhinjske škare. En bakpensel. Slastičarska četkica. Ett svalningsgaller. Rešetka za hlađenje. Ett gritunderlag. Podmetač za lonac. En burköppnare. Otvarač za staklenke. En isbitsbricka. Posuda za led. En degskrapa. Strugalica za tijesto. En mjölsikt. Sito za brašno. Bakplåtspapper. Papir za pečenje. Bakformar. Košarice za pečenje. Cupcakeformar. Košarice za cupcake. Tandpetare. Čaškalice. Trägrillspett. Drveni ražnjići. Stekgarn. Kuhinjski konac. Ostduk. Gaza za ser. En spritspåse. Slastičarska vrećica. Ett rivjärn. Ribeš. En visp. Pjenjača. En kavel. Valjak za tijesto. Ett decilitermått. Mjerna čaša. En måttsked. Mjerna žlica. En sil. Sito. En konservöppnare. Otvarač za konzerve. En flasköppnare.
Otvarač za boce. En potatisstöt. En sil. En isbitsbricka. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarsluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.